Yene. Reure. Due di questi iri. Quello bottomodo di otoriaga. Twitter go me nyonyo. Yes. And somehow a good number of people have gotten lucky just like that. Had me, Okora nema jata oni abururuka. Ika ne mutu gatiri okora ko mubado de una nyota. Digo que era Robi koji weka kauno kare mokero una nyota. Ndugu yangu hauna nyota. Nikikuangalia nyota yako hauna nyota. Karaoke kuna mtu alifunika nyota yako. I will not go that line because I will get emotional. No, because nyota ri ni aboro ke yoneka odoro ogwo. Tomoro ta stivo simple boy ri. Not a musician. But somehow hale kamunyonyo ahagerire yakeria. Ndagakiria wega. Yes. Ora mono toyo uga kihoni. What do you call her? Priscilla. Priscilla wa imani. Na munyonyo. Na no arahita ngima. Na tutuire tuhuaga ihoni. Atweroru. Ona koro ihoni ni ile ago some of us would be dollar billionaires. Ona na mahura gari baru mangia togire tena. Ona gutire ndo hu ihoni tare mahura gari baru. Exactly. No Priscilla wa imani nake roki na kamunyonyo gake. Ora ogwo getu nginya ne governor Sakaja. Joho. Ala batoro kuga. Priscilla wa imani niko jaisia buda kiegei. Na huwe kehudi. Priscilla wa imani niko jaikeye. Just that. Na mundu ayagatia. Mundu akaheta ngima. Rogi na wathire guikia kura na githeri. Akenya yo ma television ine guku ginya ma radio. Ndamenya niki kiratu mathiururucio. Ya tunazunguswa kwa nini? Kero wewe sema tu wewe ni mzalendo. Ewe mojezi we hoy. Na kewete hagire one kana hihi ndiro kuweja mojezi yotagoriri Joshua Kiprop Chemei Joshua yes ne muini wanye bozi ya kugosa kuligano lera ngone andu weko ndo makura we wono fati ukothito CNN we nduri warigie no bana wi warigie iguru ona kwenda iguru kaziaria warie we fati ukoro famein ni be wea bana wendo wa uko mere ni wengania riu ni retwo ni andu atiriri mauthiri ni mwesi mwa Ndindi nyoro mutheri no akule riu kalenjini agia Mungu ile ko banana mona banana. We uyo lazima awe ni brata yao. Mutafute mababa yote wawili mchwe. Odia akienda ke flaka hadi kirathi roka social media. Akiwa Ndindi amunyitire ku record ya album. Tondu ria mahana ine ri. Ni kuthire ni brothers akiuga. Yes. Adakira. Dio. No ara bicio ni mahana ine. Oheka undu mahana ine. Weka nene hia headquarter kidogo. Headquarter tia mwana witu. Headquarter eka occupy more space. Yes. Service area re. Ene nulu ya Ndindi. Nyoni anacho changia ne ali na adu amoro. Akorio Chemei Kiprop. Kwa nini unadhani Mheshimiwa Ndindi huenda akawa ni wenyu? Kusema kweli vile nasianga tu amesema Africa is our business. Africa is our business. Nagaanga tu hivi nasikia nimekuwa excited. Najua tamu zinaburutana. Ina mimi niko na nyimbo zangu ningependa anipromote. Siweza kurekodi watu waangalie pile sinaweza kuchezwa. Nikipata promotion kidogo. Hata nikilala wakati nimelala nikiota ndoto
na utanga nasikia tu natacha mgoiri. Akona ni wao vio. Mara kuna siku niliambiwa na wale tunaishi na wao wakati nimelala. Nigiota na kimbizwa na kitu. Nasemanga nitakimbilia Kauro. Kila sana yota tu kila sana matiba. Lazima huyo mtu iwe tu na uko. Najua watu hawezi kubanana tu pure hivi. Lazima kuna kitu ndani yake. So huyo mheshimiwa akaya kichwa. Hata kama tutabachinda tukifanya matiene ama nini. Angalia tu andikate kichwa kidogo. Avieke tu bande moja, avieke bande. Angalia une tuko pamoja. Ndio akimenya kala mheshimiwa ndende yake hilo ndio horosio. Ndio ngekotha mukinyeire. Ala geta aya muno kibao kia ndio giki kia orange ni gicoragwo muno. To ni kigucagiriria maitho. Ala atiriri ya my brother I think ya my look alike. Tunabanana kama shilingi kwa ya bili. Hiyo rakera manyithia niona the brother. Yes. Akiandikithia hata sile mkutano utakuwa ukipatikana. Unaweza kwa ukinituma. Nikibara kobia wataona kichwa nikubwa. Wakati unabeana sisi unanituma. Naonekana. Andu babuona bakona Ndindi. Tena hata vile umesikilia hiki chana yetu. Taka kwa rais. Inaonekana kuna kahusiano. Niko na album mzima nataka unirekodie. Unisaidia angalau ingie. Yaanze kwa circulation. Mimi ni mtoto ya Kiaru. No ngori ona kunye boire aliuga no kunyorokia. Yes. Tutanyorokia. Hata sana nafikiria tu mambo ya tiles za shule. Ndindi akeria kuma shukuru tairo ikikala wega mu. Nafikiria tu mambo ya tiles za shule. Nikikaa hivi nafikiria tu NTCTM. Yora gwera. Ndindi utone jwe hii ao to kujitonero hosi ya muteithie ri. Nyando wega ri. Ndio kuigwa meyu meria. Ambalsen. Waje niseme mimi ni mwanaume ndio, lakini nikijiangalia vizuri vile watu wananiambianga mimi niko peli zwa, mimi ni mbulava ya mbeti maina. Beti maina hata nikiangalia ni vile nilizaliwa Kambani. Otherwise beti maina mimi ni mbulava yake, hata ukiniangalia vizuri. Hata nasemanga tu sawa kabisa. Sawa. Wewe kwa hiyo Maria. Ndio ni maona. Matiko bakuwa ni mani na MCA. Niorora hariora murekithia. Wewe mayu Maria. Mimi kusema tu kweli. Hata bila kuzinda watu wakiangalia. Mimi hata sikuambiwa. Mimi mwenyewe nikiangalia kwa kioo namna hivi. Sura yangu nikang'ata tupu. Na kwetu tuko ni kama sisi tumechukua sura za wanasiasa. Na sister na yeye anakaa kama Sabina. Niko na brother yangu lakini yeye bado yuko shule university. Huyo hata usindi ukitafutilia. Huyo ni chungwa. Benyonyo. Oko hagira. Odo ni hai. Reure Warispa mutumia mwihoreri utakoma undu maingiri mutumia mukindire kumuhorerwa atari problems kana kiri ya tuthurite gicaja mama tatu-ini imwe ya 17B
Karae na muligoro reire ngari-ini. Kete atiriri. Ndwere 17B ni cia mwiki. Na ni kire ikiro. Kule cia yes. Manyanga na rwimbo. Maciaro na matui. Na muno icio itikua murigo wa thoko. Ngari ya rwimbo na ndenda murigo. Yes. Andire maundu maingi ni uri he uigwe rwimbo ukinye wakinya weke atia? Ume. Ocuke. Riu wa Risper aigiraga iria ciagirwo haria heto mangu ti mangu. What is that place called? Ora ile bus station umire na goku mutora thi St Peter. Mang Hotel. Yes. Ori ithi marigiti. Ya 17B cia murigo riu. FH cie oguru. Na itirengaga itipenyaga. Ici riu magirira jam. Na itire tinti. Ana cina ina ici icio. Ona tigeto yo ni uiwa. Aina rigi. Risper Ahatuthia gicaje ma orere igiro murigo iguru ri. Aigira ri. Mundu murare aramunyita machati. Na aratha ndarufu araigirira buke. Magego-ini. Audio mama ni nini? Araigua ndio huyu. Audio amefanya nini? Ndio huyu. Ayo sasa mama si huyu ni mchungaji anahubiri kwa basi. Watu kazi yanitizoma sasa kwa kana pepe ndio ndio meka mugambo kamuone. Kana kapepe ya kana simtia na wanaenda kuingilia wachungaji wakipatiana neno la. Kila nipatie pesa yangu. Nyamaza, nipatie pesa yangu. Okay mama, eleza tu pole pole. Eleza tujue ni nini naendelea. Yes. Risper kiria tiriri. Aikirete matatori. Toni asietaga ndone mwevanga ini. Akaigira kimatatu kia FH kia 17B. Orere aigira ri. Hayuka mundu. Arona agiria kiaga ki? Beca. Na akimune kia matano. Ina muluja kimura. Thank you sana, nenda kubarikiwa. Akirigwa kama kaga mahole. Nenda kubarikiwa wewe na boma yako. Akirigwa kama kaga. Kwagirire atia? Uraneana mbeca no kero rathimu. Yes. Na akiwa hai thuru. Ayatarareke. Seji. Akinya haraka jamu ine ga safari park ri. Hayuka ri mundu uhana kurihia. Akimura pesa yako mathi. Akimura sini melipa. Umelipa nani mokoro? Si huyo mwanaume alikuwa na koti hapa amekuja akilipisha watu nikamula hata akona seji yangu. Akiro oya madhi tupeleke na rieng mgodo ati umadunga nani do wacha kuniongeleza masengi sako. Ni seji yangu mutanipea ama nipige dulu. Nimempatia huyo mwenzako 500 ananirudishia 430. Si mnalipisa 70. Huyo akiona athiri no makagana mo ni marora mundu agututhurira ngui. Makiona already ikari yanyi ya jina. Kiga mwaush. Ebu muoka chapa kuna ndiala la kuna venye. Umudama na daisha sijui aje. Buka mbonga na Uru mwaush ya mako mani jama tatu. Yes. Meta yose jiagi. Ojio daga kaseji. Okay, madini ki. Mwana ki atia kogwa hani no mokunyage makai. Ocio moko na gari na kere. Ndamune magana mau 5. Ajokerie 430. Ona ke ukegojari yete gari. Mokuru hau uri. Akatuga nige suje waru. Wegere ira. Bagaine. Iga bagaine. Nemo hujio je ukora swali kia ko hujia. Ule sadaka kuoyaga. Abia, niaga baka mofea. Godana ga suje. Taitale kalida gwa gutwara. Era tomukoroizio ni wa hoba. Natani gode kia jera ndathimwo. Na makanga matire ciugo ta icio tonua twao.
Matano make arutire sadaka. Yes. Arugamia na kigongona. Oyo no kahinga. Oya mora mwana ndari gole kiatana hujia skudi ewe. Eni ae kahingire. Ana tonye kiane ya gachuani. Vamos a traziando ikomi. Ai zemanirie. Amesha kwa dogeria. Itingethio guo. Yona ke ujio ya kudina iwa ne miji diroa. Aramo kwa kara. Unaile matano. Nasukia Santon. Nenda kubarikiwa sana wewe na boma lako. Yale utakayoyatekeleza kazi yako inaenda kuinuliwa nyota yako. Risper Nairobi. Ai woi bakagamani rufika magi ndio ukiragi jamani chaki. Kumbe ni fea imekuliwa. Jamani anaga hujitire masasa. Arauga matano make ni aracokia. Tukati ya mwana one kureka silent rule ka muhothi. Ndocoka. No ngehotha ngiri kanitha no kwenda kuotha mere cia horo ndungithi gwithia. You can't. Ndogetia. Mokoro hasa poza zo umejenga pasini aje. Umemjenga mbaya. Aya. Kwaje orokoro shugite mathatu-ini akihuji. Ekwe mahujagia na toni emu. Matiambata matithiaga thi. Yale ambayo yanaenda kutekelezwa siku ya leo wakishana ni ng'ombe. Najua kuna wale wanashukia Kasarani, kuna wale wanashukia Santon, Maternity, Kamutini na wale wanaenda Mweki Mwasuga. Nitafikisha hapa kwa sasa, siendi mbali. Yule angependa kusimama na huduma hii aje ugakia kuhutio kamune. Wewe tiene ngari irare hiyo. We mwothi ni waku yendera. Chokyo kola duma na bese nge. Yes. No abe umero hoine kidogo. Acha we mwodu me nime ukuritoira. Mzaya hapa si church. Hau kwa ba umero hoine kidogo. Orocio ndiro naguo. Niko ndio naguo reu keke. Giguku thi. Ki uria Daudi ndirie na afist. Uria hamarutie na kuria kurorete mikugo-ini. K24 plus app. Koraga riri mubangire wayo ri ina andu aria marendwo. Yes, ina capacity iria igeirwo. Ti a stadium. Ti yake waja. Hapana. Andu maroka guku na ti andu aingi mamoi na matirare hia raithi. Tonda cie no ri ni andu mehometagwo boys to men. Boys to men. Yes. Yo nende maigwite. Maina nyimbo horeru. Uti andu mukurio wa piduru. Ajure ici ni muthimo ikare thi. Marikia rombere mukahura ruhi. Mugathie na mbere. Makahura rungi. Gutiri ateki ati kurenga njoya. Hakuna kitu kama hiyo. Na matikire na raithi tondu riri. Guku kwa thura kuri. Guku kwa thura ku orugamite oguo ri. Wathura ku ni regular. Lekuo kou. Orugamite oguo ni ngui nyanya. Regular kuigira ngiri nyanya. Ngiri nyanya. Kuigira kuona na guthikiriria boys to men. Yes. Ndio. Guko VIP ri. Yogi gwanno yata guthengerera thuraku. Hani. Na mukanda. Na ukuregira ri. Gweciria inyuo iria cia raithi ciko uri ni buraki.
Na ndũgĩkĩrĩ hakũingĩra ũthiĩ ũgaikare ũguo. Yes. Oh, ndire jarome. VIP waigua nĩ ũraigua thura kũteira gũtanga hani. Harĩ ici nyanya rĩ. Wongerera ingĩ kĩndũ mũgwanja. 15,000 VIP. Ndwere VIP ni ũrĩa ũrathi ũkuĩrĩrie arĩa maraima. No kamona ũtagũtinda ũkĩambarara. Yes. Hau nĩ 15. Koguo mwaka na you better have. Nĩ ngũcigana 30. Ya. No horo ndũkĩrĩkĩire hau. Nĩ thikũ ici nĩ ũkĩre VVIP. Yes. Iyo igũrũ wa VIP. Tondũ mũini ũcio kari. Hau nĩ wanjagia kũgeithanĩria na moko. Na hau for some reason nĩ hambatagio igũrũ. Magakorwo nao maramuona ũrĩa mũini aramuona. Gĩkanĩ wanyita. Ona mũini merevu ĩmwe rĩu arerorera thura kũu. Okire korona inyuĩ mũgĩ-perform. Iyo rĩu nĩ VVIP. Yes. Mũndũ mwene zate. Ũrũngi ũguo. Yes. 30. Na no nyamũ nĩ ngũre ite icio anga nĩ njihũru. 30. Nũrũ thiaga kũigĩra matatu ũkĩrĩ meja. Ngoja hiyo ingine. Ndio nwakiona rĩu ciranjia inyanya kwa regular. Inyanya tuthiĩte SNL dash ya mzima rĩ. Ya maica nĩ mayari. Inyanya ũrĩhĩire andũ. Ũkamarehithia makĩenda gũkuruma. No kamagũrĩra gĩa kũnyua. Yes. Hakuhĩ nginya wĩre bouncer aikare hau hatigoke andũ angĩ. Aĩkorwo kũingĩra nĩ mau rĩ. Matano ma chomo. Ngũ inyanya ũrĩhire andũ 16. Makaingĩra na mũhuko waku. Yes. Ithuĩ tũrĩhĩte mũno rĩ. Andũ tũbatiĩ tũcenjie rĩu tũithuĩ tũrĩhage Samido kĩndũ ta gĩkĩ na agatutura. Tũrĩhĩte mũno nĩ ngũ. Gĩkĩngĩ. Yes. Na gĩkĩngĩ nĩ tũina gũkĩe. No, ĩyo nĩ ndaci ya mpaka che. Gĩkĩngĩ nĩ ũigua atĩ ya junior ma stage tukamwĩra rudi. Pesa yetu haijaisha. We. Ni bobiri. Gĩkĩngĩ rĩ. Ũigua waitha kawaji gĩthiĩ kumaka. Ndo ineza karaiko. Wewe ni nini wewe? Nina mũrune. Nakondika uziai. Rĩu yari makari ha mbeca icio ngiri inyanya nĩ cia regular, 15 cia VIP, ngiri 30 VVIP. Yes. Ndaigua 30 kwĩ mũndũ rĩu nginya arĩa mena atumia erĩ amarĩhĩire. Ngiri kana ũracokerio gakũmi. Na gakũmi mũtingĩnyotoka. Na kĩrĩa kĩrendio rĩ kĩraringana na warĩ haha. No wĩihũrio ũrĩhe VIP. Ũcio ũkore kĩrĩa kĩrendio kũu rĩ. Mathogora kuma wa kũreme. No ũtũmanie regular. Excuse. Kunja, excuse. Mukana ngiripe. Ya yuzu hapa inauzwa regular. Si unyoga na hisia. Labda ukunyulia chini ya meza. Ndio ihuririe wakinya VIP. Yes. No rĩu kũrĩ kũu na mathogora. Yes. And VVIP rĩ. VVIP ona actually rĩ. By design. Ona mũtituka na nginya kũrĩa gwa kũrũgama. Ndũngĩrĩha ngũ 30. Ũthiĩ ũkare raini. Yuraini. Nĩ mathondekagĩrwo hao. Ta iria cia Wanda Joyce kaigwo na hau. Mũgathia mũkaigwa ya special. Ona muto wa gĩtĩ kĩrĩa ũikarĩire rĩ. It's different. Yes. Na ndaci ya mũthemba ũyũ rĩ. Gũtirĩ mũndũ wĩingĩra kĩoro akĩdansaga rũtikorire thĩ.
Wedazi amatano ona mundu okete athunguthi yo kairite aiteno maya ukiuria kile ni andu marayuria le boys to men aya nia nikate na nyimbo cia otereke otigera herwa huragwo ni ri acio leo ni nyimbo maikarite thi mukahura ruhi makaina oguo leo gizi ya kunyana cia jake wetara thomire secondary from the late 90s into the 2000s hauri they relate to these songs rogo bana isenye bo mandikanagira marwa ini tirika leo ya Paxson Gogi yes tuoko tio twale gathuki yes yo leo musoke muhoro ru mwero ladies and gentlemen still voice to run. This one is called Waters Run Dry. Please enjoy. We don't even talk anymore. Yeah, no, you're out. I can't tell you off, dude. I can see the tears in our eyes. Never mind. Who's your quiver? So there you have it. Those are the boys to men. Back in the days. Oh yes. Nyanya regira. VIP 15. VIP kule kwa Malawadi. Ngodhate. Darling, I can't tell you off, dude. I can see the tears in our eyes. Never mind. Who's your quiver? So there you have it. Those are the boys to men. Back in the days. Oh yes. Nyanya regira. VIP 15. VIP kule kwa Malawadi. Ngodhate. Darling, no ajira nditahakuhe nabathi ni thiru ni kuthire wagirwo handu ngiciria ni guko ndi urecia ugithikuo okay wale mako magitafania ku ti kajim tigitoero kana karango matingiona na gitoero handu bana so there you have it. Now you know. No mwei wa Njoroge akiri na ndaci sa Thika Stadium kuingira ni buri ndure kindu kare ha. Oh yes.